Kurumjari, SKTV News na sondokjari ba di Manipur files thoramda mayam taramukjari ngasigi khanagadori bahiramasina haukiba hasigi tang kunithoi dagi Manipur gi khongchat horakanda ngarang tang kunmapan da lotion kiba laloluf nagala loluf NSN IMG auto kilonser supremo tringaling mivagi baki Manipur khongchat lotion gre Manipur khongchat loi khraba matungda laiwafam di Indo-NAGA political conflict ana hairi si seasonary si sida masi waro chinama porakna ba haukiba matam kya dagi tangkak naina thengkang kya da wari sanarga lai framework agreement kujek pinaki Amsterdam kogi joint communique koi madugi kujek pinaki ba mayam lere ana NSN IMG maike dagi tungaling muivana senapati musung ukrul da pangtok pamyam ge thoram da phongdom ba common bofam naga ge unique history masisi Indiana, government of Indiana masi acknowledge tawi khangi aduga sigi political settlement ama porangna bahona ba matamda Naga national flag amasung Naga national constitution CC sida based tawda bani haibani adubu sida based tawbusi India government na India lengang di masida yagadawri bra hai wafam ama aduga nation IMG maike digi makoina phongdui bisi sovereign entity ani khaki marakta settlement si kano tawdoini aduna India masung Myanmar gi makoi internal issue nate NSN IMG natari Indo-NAGA gi conflict si issue si sovereign oiba entity amamam gi mangi manungda madugi marakta yasanaga da pona mani haibani adu handakta ikoi kuidina gi hanagi Assam Rifles gi Director General Oramba PC Nair na phongdo ki wafamda India langana kaidonungda national flag Naga national flag tokhaiba national flag amane tokhaiba Naga gi constitution ama sidi chungya yar oi haiba port ama yaro habam thami aduga dual sovereignty si Indian constitution na masi yaro haiba wafam sule adu taragadi chahi kayama movement si arm struggle oina lambadagi amuk political dialogue sanction dana yamna adauba development mayam adum lakhre tongan tongan interlocutor ga haptana amu shendana mayam leri adubu lai wafam de sigi Indo-NAGA conflict si political issue si lotion ba yagadawri pra lotion ba hona ba matamda ya nakal ani gi marakta adumak koigi muknaraga leitaragadi karam lotion ga dawri bano tan ba demand duga piga dawri ga ani du isam chana da ba susina da ba mo oitaragadi yagadra haibisini Indian constitution gi makhada India ga manage si choidana tonung gani habi wafama adagi mo NSN IM gi maike digi Naga gi oi ba sigi issue si Indian constitution gi makhada nate beyond that Indian constitution sida oigada bani hai wafam ne aduna tokhai ba version ngaktani framework agreement da yauba ngasagi makogi wafam sing tongana NSN IM na tongana interpret tauba government of India na tongana interpret tauba suma wafam suma yamadum lei aduna sigi matang sida khanen dongta Indo-NAGA political issue gi sigi settlement ama porona bahona ba matamda Indian constitution ji masi test tauba Indian constitution gi sidi leiriba magi establishment je masi si yengba ya si neina ba yari aduna hiramasigi matangna khanen udamta studio da lensin na library si unagi bureau chief and SATYAJEET oda SATYAJEET putaramuk shari loina social activist KIRAN YENDREMBAM zakiram sutaramuk shari aduga ZUCM gi president MEIBON PHAOMEI oda MEIBON sutaramuk shari ahan boina za MEIBON dedum laksarage Naga gi national flag masung constitution si Indiana masi yabra acknowledge tawbra yai haibagi nataba khangdi khangbra natoi Naga gi unique history haiba kasagi sovereignty gi wafam amayam chawna NSN IM na seasonary ba aduga sigi settlement si based on framework agreement aduga Amsterdam joint communique aduda based tawgadabani haiba loinana flag amasung constitution si masi yasanaba yaroidaba masi lengdaba hongba yaroidaba pot amani haibani aduna sigi settlement sida really khwaidagi tinda haliba adu khwaidagi maung da sanchin bada settlement de dum haiba settlement purakna ba political solution ma purakna ba de dum haiba purakna ba horaba matamda leiriba hojiki fibam karamba revolutionary sigi movement si lakpa dagi hojik political dialogue torokan sigi state si europe phawda hoji leiriba fibam si kamaina leirian thamini hanboina observation da ngasai gi moivagi Manipur khongchat su lerami Manipur khongchat ki sumagi significance soidana adum leiram gani Naga ki si movement sigi oiba mangonda soidana pirang gani khali kwain thamini masi khoi gya ten khoi na yeng ya se Naga movement se Naga gi movement haiba asi khoi ge han de ki before independence ki masi movement se sum leire
ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯒꯦꯕ 1940 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ NNC ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯆꯠꯊꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗ ꯅꯒꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ NSN IM ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯈꯤꯕꯁꯦ 1980 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ 1980ꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝꯗꯟꯒꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯇꯣ ꯀꯣꯔꯟ ꯁꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ TH ꯃꯨꯏꯕꯥ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯠꯊꯔꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯝꯁꯇꯔꯗꯥꯝꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ INDO-NAGA ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯗ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯗ INDO-NAGA ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯏꯕꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 2015ꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯀꯣ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯊꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ GPRN NSCN ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ TH ꯃꯨꯏꯕꯥꯁꯤ NSCNꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ GPRN ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏ GPRN ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 15 years 20 yearsꯀꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯕꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ GPRN NSN IMꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ INDO-NAGA ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯏꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯅꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯏꯕꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯅ MA ꯇꯝꯃꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅ 1960 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯀꯣ NNC ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ NNC ꯇꯣꯛꯑꯒ NSN IM ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ
somdan tore ukrunda ajun da muru ina mo jadi ukrun gi mission ya bo in tore atop tribes in kar yawi adubu 29 me kenada sinapati gi asidi tribe 21 tribe hai tare naga gi 21 tribe se amho miss to di pulap la aga kai da makta mabu mi lixing la aga kai da makta mabu welcome to riba ogi basi kai gi no hai basi di akhoi as nagas ki lusing ba moina mage life sacrifice to raga chai kya 50 60 years kumko masi sacrifice raga miam manipur naga gi unity integrity amasung magi stand adu akhoi ningtam naga gi mukta lepakpa adum issue gi mukta lepakhiba nupa sibu akhoi manipur da lakpa matamda masidi akhoi magi pandam independent phangbi ai phangdabi ai mai dimani duga aduna masigi hojik phau si magi achievement habam tamda achievement hai sidi kaino akhoi gi demand si hojik phau chathariba si magi achievement amani demand se dum hojik na continuation chathari banina asi magi achievement amani aduga ani shuba achievement kaino do nagas asigi ming asida mana movement chathari ba ming asidi unite toraga unity amaka hojik phau lei base 21 naga tribe asi hojik phau di magi achievement haibo kaidana thamlaga chatharagiba punama ase khoi yengbodadi magi hojik phawdi di achievement lein lowe aduga government dana hojik ke moi demand do piba pi de baduna adun tunga mani hojik phawdi ekhoina ngas senapati da ekhoina pulap daraga ma honors to bi base ko aduga magi life show asina aroi su obi hai boko magi hinglingei da si mana kemba ishona ma punsi yore lo khram tamda 29 la handak yam la aga ma bu okiba admana la to si haiba mission do adu mana la last journey kumba manipur sida lakpa sida yam na harauta yam opasi magi thamoi se peleng ne khali adu mana wana tanjari ba mana chali ba punumakki magi ning thungba habi penba do aigi foda aigi praja miyamna aibo suprematic honor to biri habse ma mit masamak na uba habse mai punsi su 29 october se asina aham bu ramsi hai na first round thumdi hoi nagagi sigi movement sida mokogi political demand hai tare mokogi nagalim gi demand sigi demand ozidum hingalaga lairi madu hingali haibagi khudam adum ngasai manipur la amba khongchat sumana phongdo amba wafam da almost common oi bangakani ukrul district headquarters da TNL ground da thamba wafam aduga senapatagi sagi public ground da thamba wafam magi maru oi ba point de dum mane aduda lai wafam de ngasai northeast da nation I am khaktana te ngasai sigi movement leiri si ning tamgadabani haibagi movement sidum noi leina bangaktani masida nation I am gi Greater Nagaland or Nagalim Kuknalim hai nama koina season ripa tam sigi yang kan da 2015 gi August ki date 3 da framework agreement ama khujek pina khibadu ngasagi hanagi AR gi DG oramba PC nairna phongdor khibu wafam da ama yaurisi maduda share sovereignty na ama yaurisi tongana Government of India within the constitution da interpret tawbama NSN I am not low riba makogi interpretation duna ama smaina tongana sanabasina sai sovereignty wafam haibisda adagi mo constitution gi oro flag gi oro tongana makogi demand mayam leiri sigida mo tongana hanara pra habi question do sai sudum hawdu sum yaure duga amana Greater Nagalim gi sigi posita NSN I am mathantana ya dawribra political solution si ba mathandana porpa ngomgadawribra atopa mayam su leiri nagagi issue si I am khatana madu common oina maduna yare haibasi kamai oithokadawribano haibasini lakina kamai thamini tasing haragade koi NSN I am gi moina tawdan lakpu demand koi framework agreement
2015 की पोसी मकोई सोंग होंगना से दम लेपी है ना हाइबो पोसी दे कोई उखुल तम की बसे ना पे तम की वफम चप मानदम यावरो पोने अदरे कोइना तसेंगना कोई की डिप्यूटी अटो किलोन्स्टर ओइबा बीएस टीएम ना तम की वफम सिंगदा मागी नन नेगोशिएबल डिमांड ना अमक यावो पोसे सिदैसने कोई फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशंस दी करीगुंबा मोगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मनुंग याना लगी पोनी मसी करीगुंबा हिरम तदा कॉम्प्रोमाइज तरोय नागा पॉलिटिकल डायलॉग की मनुंग चन मदुगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट याना की पोत लैब पोनी अदना मसी तरोय हाबा पोने अदना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जी 2015 दा बेस तरो सेंगी पोची तरोय हाबा पोची दा मखोना तोंगान तोंगान बा मागी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनल पीस डील गवर्नमेंट इंडिया का तौनो मतमदा नंबर 1 दा मसीगी पोचनी मोइन तौरो है अदुबो अखोइगी एक्स एआर के डायरेक्टर जनरल प्रदीप नायर ना हाइगो पोतदी सेपरेट कनोगी फ्लैग का कॉन्स्टिट्यूशन गसदी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लेजबनिना लाहोलु वमगी कॉन्स्टिट्यूशन से मसी ओइथोइ पीबसी ओइथोइ हाबे पोने मरमदी कइनोदा अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पुल्लगा अखोइ सिटीजन मैम से पुलप अखोइगी सोसाइटी सी रन तौबदा पीसफुल सोसाइटी मोइनबा रूल ऑफ लॉ लाइनबा होनबदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई पुल्ली अदुगा मालियम गो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मैम द ख्वाइदगी चावबो ख्वाइदगी लॉ याम मसिंग आर्टिकल मसिंग याम पोट अमसु ओइरेना कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से माइ लेनै अदुबो सिदैसै कोइना निंजंग बेयाय अखोइगी मणिपुर की ओइनसु अखोइगी हिल एरिया सिंगदा करी करी खुदोंग चा पिरि अदुगा नागा की मूवमेंट दा मखोइना ngasai थंबदुदा ngasai कनो यावी ngasai pek to da magi share sovereignty hoji koi gi anchor thambi wado adada and peaceful coexistence of two entities India and Nagalim have a pot amakak bs atm na thambo wafum da yawri swai gi pochida ne koina ngasai gi Nagalim have a pot ne koina koi gi June 19 की पोट कोइना थोके ग्रेटर नागालैंड साउथ नागालैंड इशू कोइना मतम थमगी बदो सिगी पोट हापे माना वफम सिंग अदम थमी अद यूनिटीज ऑफ नागा दा मकोइना दम हाय पीस प्रोसेस बिगिन इन 1997 with the framework agreement begin a significant milestone naga final settlement will be guided by their unique history na moi dum piri moina point taret kumba pi adada message to India na amakak moi manga so point amakak yawni bs atm ne pi kai no hay kanda naga people are running out of patience hana moi khang ngam bagi sakti pangal loishal e haibani haidi masigi posil loishal ko taragadi moina hana ceasefire agreement framework agreement me amje loi thugaraga amuk lan kamnar pe yai haibagi mong ni madum haidraga so I wafam dadi ko fly mo pakalak pe yai haibagi poni aduna rejection of other pacts and moi yaw buda others naga fractions which are not recognized by the innocent I am haibo maramdi kaino da masigi pot mo koi gi framework agreement manung jida kana kana yawge haimatam da not only the innocent I am gata natem मधुगी पोट मैम से अतुप अतुप ग्रुप खरसु दुम यावरी ग्रुप मोय मंगा तरुन साबा ग्रुप अमसु यावरी अदुगी पोस्टिंग सी NNPG अदगी NIKI सुगी अदगे सुगी अदगी मोयगी अमा मसिगी पोट यावरी बनिना मसिगी पोट सिदा एखोयगी मसिगी पोचिंग सी रिकॉग्नाइज तौदे हाइबो पोट सी होजि हारक पने सिगी मनुंग चन्ना अमुक मागी लास्ट पॉइंट दा मागी इंटरनल स्टेबिलिटी सिदा will not affect the GAP's leadership or its commitment to its objectives and a period ko adu haven de aikoi ge framework agreement da lei hiba yanagi ba pot khuding mak tudagi karigumba hiram amata da karigumba pot amata yanaroi haiba pot ne hoji tami standing jam pham oiba anu sigi pot sida hoji government of India na local pot de aikoi na diplomatic geopolitics side da government India tori pot se ko sigi posi mandung ina masi government India na create to pot amani adu ga hoji article 371 c da aikoi na kari yauri hai kanda hilira committee shame governors की रोल ले रहे अदगी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल यावरी अदगी कोई ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हाइदी काइन ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंक्लूडिंग कल्चरल एंड सोशल काइन ऑफ आइडेंटिटीज की मतंग यावरी अदगी ngasai की डिफरेंशियल हिल या द कना द पर्सन कैन डिक्लेयर एनी प्लेस एज ले रेना होजी के आर्टिकल 371 सी द यावरी पोट से सी की मनुंग जिदा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरिया की मतंग पीरी अदगी गवर्नर्स ना चाई की मागी एनुअल रिपोर्ट सबमिट तौदम यावरी अदगी ngasai की हिल एरिया कमिटी दुना अमुक्सु एडवाइस एंड डेवलपमेंट एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स दा मागी कंसर्न मागी हिल की रीजन सिंग द पीबो हाई यावरी पोट दा करी पा कसिदगी अहेन ब करी पा मिगे जे आर्टिकल 371 सी जे याम पिक अतोप 371 ए बी का कंपेयर तौर मतम द पिक पता गजो स्वाइड फोकस रोकनिंग खले अदुगा सिगी पोसिदा अखोइना होजिकी मोय फ्लैग का कॉन्स्टिट्यूशन गसी नायरना हाइब नतना एज ए कॉमन पीपल मोयना कॉन्स्टिट्यूशन दा कितंग येंगा हाइम तन मसी ओइदो मानदे नायरना हाइजना चुमदो माले हाइबजे मसिदा कोना खनर दब याना दब दुना एना सिनाइगा मोय फ्रेमवर्क की लोशन दब गसी लोशन लेजिदा मदुगी पोतना अमा ओरकांदा होजिक मयाम दम हाइ सुदाइ द कोइना मसैदा एनएसएन आईएम चाइ मतमदा नागा कम्युनिटी चाइरेना हाइबगी पोट लाकबो याइ लेरिबो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्राइसिस लेरिबो मयाम सिना मरम ओरकांदा मदुगी पोत नतना अखोइगी स्वाइदा
leader oiba mayam sing se koina muibana ngasi somtal da hamba lak ji sahi kya matung la pano after 6 decade nearly 6 decade adu di sahi humpu ki matung da yankai gi matak te yana lairaga mayum da lak matam da ma o isi kadai dano o isi koi Manipur ne ba somtal se aduna rest of the world la hang matam da muiban la ido krai dano mai mayum di krai dano hai kanda Manipur ne hai bane from the other side ta koi ni yengo ba a chona kanda mu yeng kanda ngasai gi Nagaland da nang hanbiranu makoina maram or kan naga gi integrity thugai makoina mi minai toy makoina sel khai makoi gi interest naga keno yolaga tawena mogi inerak mayam singse mogi tweet to mayam singse koina udab na te sigi pot mayam sin nakalam oigra kanda koina ngasai gi koi gi kari hai tare Jammu and Kashmir da ngasi article 370 kari gi scraps tawgim na ibje swai ningsing bayai makhoi gi constitution makhoi gi flag madugi pot kari gi thupchan na hona gi bano adu one nation gi theory amakak ga sidi koina adum leire haiba pot am ngasi koina mayamna taraga leisi mangda sigi si kalaga atopa la laurup singi tawu demand di la laurup ki demand ni natraga naga gi sovereignty naga gi unique history haigera natraga mitai furu kisu tongan tongo la laurup mayam even hena liba enesena ham de haida unilip lei na go moi 1964 da magi established tawni 24 November da adu 61 years sure sengna haragade naga gi na enesena am gina 31st January 1980 da ma established tawni sigi matung da koina koi keno da 1978 ta PLA established tawe adagi koi even KYKL 1994 da yam ten adagi 1977 da taw yauri 1980 da taw established taw mayam la lo mayam gi magi pandam singdi magi sovereign state ama tanba aru ning tamba lebak ama hanjanba Southeast Asia manung da 1949 da India da merge taw jingai da leramba status su magi phangna hotna ba haibasi makoi gi pandam loinum oeba adu swaida innocent gi portsina magi adumba nagagi region mayam punjan ba haiba yaromi adagi magi potsi Manipur masam oitarga su Nagaland da base toroga leiba pota Nagaland kanguna sawgi pot mayam phongduk nari koina haibna te masi social media da mayam amada tweet tawna ko pot thengna ba pot ni koina haijari se sigi pot mayam harakko matam da huji aikoina sigi nainaru matam da magi kaino se kamani irake hai kanda aikogi greater Nagaland only in his dream gani e mogi mapan gi tweet tengna ba se adagi koina communalism has no value today in democratic global scenario kaina aduna sumba public opinion tongan pinar ko se government of India gi dadi madugi pose kari hari kanana reaction tawi aruga magi lakku matam da turn up se koi gi ngasai gi even isai ka tawbu bokta nagagi kaino anina mi lising amo ramani isai sa idoko senapati gi do mogi nungdang daga tamga to moi lising ama na pi masing helam busu ya khali yam aruga tholai ba potu di not only the Nagas communities even koi maitai yaure even cookie gi bo nagagi flag hariba poto pairaga dum chale ado aikoina swice da aikoina hujik tongan ba haibadi phajadaba adu haidabadi yadaba pona mukak su thamge aikoi gi flag si sanaba yaroi haibase for the time being madugi flag to pairaga lakku matamda nagagi flag music laiba aikoina uriba potu government na thingba leite state government na thingba leite central government na paramilitary forces thingbam ta leite but where is aikoigi pota swaida khenaba manba pot kharaga aikoigi taminari bu khundami fulmungda amaka ubuji kaina kana aikoina handak siroi festival li sat matamda aikoigi meitei gi yek salai tariki firanji puge habdadi yade Assam rifle thingi army thingi Manipur police thingi even aikoida bokta adu yawra thambiramu hayeba ko adu madugi pukhalaga thelubagi chauna ko taw mayam ju thoki ko koin urobuda simba pot khenaba mano pon hu leisi kari gino adudi wari sab matamda lalholup singi wari sabada khwaidigi ariba wari sanaba tholokpa ekogi lalholup amoina innocent IM da government India na kari khali then mogi matung tarakpada 2005 tagi wari sanaba hogiba su sign tawnariba suspension of operation laiba kuki kangu na kram makhan wari sanari manungda makogi framework agreement natraga sugi manungda laiba document mayam manungda kari manungda wari yauri mapana puthokta ani thokna leirabra aduga masigi posi kamain tawuna haibse acho hang mayam lai adu sina maram mor kanda lalawu singi wari sanaba government of India ga lalawuna pame pandam du makoi phirep ta makoi chummen chali ni moi juko government of India gi na ekoi India government gi makha da union gi makha da laiwe state singi manung dagi kulai paraga lal horokpani adu masi thupsen gi dawni hai pandam yarong gane wari sanaba di yaraga yani yarang na si taw gi dawni hai maram di India gi manung da leramba lalawu chok thangna balebak Assam da leramba ulfa ge dum yam tam dum loisangre adagi LTTE gi saulom da dum loisangre sumain sum torokpa adagi Maoist gi movement hu loisan ba taw pot mayam la aduna government of India na aikoigi taseng na haragadi aikoigi Ministry of Home pairiba kainogi aikoigi Home Minister oriba Amit Shah na thamgiba 2017 gi wafam mamada
2020 ga 6 tagina 7 gi loisal ko phawda entire north east gi or India dagi machumba lalobagi kaino loisan gani particularly north eastern state gi haibasda NSN am gi wafam kan thama ise noina du hai tar ga su ekoi matik chaba kulai lai thengna gani sidu ozuki de haiba wafam yaure ngarang thengna wai singdu de ko adu sigi posida ekoi masian si hatok na bagi natraga thawai mang baya bagi pot amakaksu manungda yanadraga di dum tawai film lakadoribra innocent civilian common people me am sokadoribra then ekona lalhoba namda bagi namada NSN gi poto kharji ekoi gi Manipur mai chai manungda iban ngasi kumbida mogi asoiba nungoi maruba misfire tawna mi masoe mayam hak irang hoi ko sigi pot me am lakba duna ekoi huji ekoi gi taseng na harga di afaspa ujik sing dalai Valley the police station the district Lokto Kragazo. I don't know Armed Forces Special Power 1958 Kimarumda, a quick Manipur Zagada, Magi Nagalengi Potni, a Sagi innocent Senator, innocent I am Gizena Ibo Bigimatam 2010 or Mani, or Sangan Gidre, at the 100% rule labor Matung Manumsida, Masi BJP Sakar Manipur late the Hagro Center lay. BJP की मतम दा अमुक NSN IM की वारी साबगी मनुंग दा नत्रगा मागी मरम दम दा लाख बदु कशु नते हुजी वारी शानर लाई बिने चलन बदु कशु कायदे मतम अमा यारम दा बदु यामना राइट टाइमिंग अमा लौर कांदा ngसाई चंगन बगी पोट अमा कक्ति कोन ngasi मागी मयुम लमदम दुदा लाख पोतु ngasi फंगन ग्रेब फंगन लगसु मदुगी पोतु दा एकोइना खलम मदु reconciliation for peace process ओइगद्रायना खन बदुदा ngसाई थमैबो वाफम मयाम दुना अखोगी मंदु गवर्नमेंट इंडिया का मखोगी लेनब वारी शानागी मनुंगदा अखोइना लोइन खंगमना तमिना मदुदी यावरियो पोतुगी मनुंगदा मोदी थमजरकपनी बट प्रजा सिंगनदी एसन यामना लालहौबदा याम ममिंग लैबा अदुगा यामना मसक नाइबा इंडिया गवर्नमेंट कीबा अमोइना अखोइ मागी चहीचु 91 and 193 94 सुरेन ताई अदुगा मुइबा देश मुइबा ना थममिबा ngसाई प्राइम मिनिस्टर हाइबा जीपी आइगिन प्राइम मिनिस्टर हाइ एने सेदनसी दिबुदी किलोन्सरा ऑटोक्लेंसरा हाइ हाइबा माना थमम वाफम सिंग चाइ अखोइना अखोइ अपुनबगी अमखक सागत मिनरगा इंडिजिनस पीपल से येलो प्रूफ से ओनली नागा कम्युनिटी सिंग सिगा मैतैगनि हाइबनिना हुजिक मपानदगी एक्सटर्नल एग्रेशन थोलिबा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैम क्राइसिस थोलिबा मैम सिंग सिगी थेंगनबगी मेसेज सोबम पिरमगरा हाइबदु मदुगी पोतु थोइन उरमदे जादोनांगे मान थागलंब उइ अदुगा एखोइगी तसेंगना हारगदी हुजिक मपानदगी चंगाइबा मैम सिंगची कमाइना नत्रग कोइ लमदम सिदा कोइ डेमोग्राफिक चेंजेस मैम अमा इम्बलेस थोलिबा मैम सिंग कोइगी सुंबा मैम सि कमाइन थेंगनगनि हाइ वाफम सिंगची थमंगदर सेनापति गिदा उखुल गिदा माना ngang गिदा दाइबदु थमंब उदे मसवाइ सिदा प्रजा सिंगना हुजिकी इखोइगी इंडो-नागा सेटलमेंट टेस्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाइको मतंगदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा येंगा टेस्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाइबसदी तसेंगना मखोइना एनी लालो ओना टेस्ट तबु ngमोय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुगी मनुंग लैरिबा फ्रेमवर्क मागी आर्टिकल्स मैम एग्रीमेंट माग मनुंग लैबा मैम दुगी मदुदी दुना चनर मफुंग फान चनर कान रूल लो लैबा लेबा हाइबदु ओइदुनिना अतोपा मालेमगी लेबाक सिंगनासु मदुगी पोता खुद थिंजलकबा याबा लालोबोसिंगी लाले हाइबनते अचुंबा मैम लैरगजु चनगिबा पोत मजर एग्रीमेंट की मतंग ओइगेरा नत्रगा मदु फोर्स एनेक्सेशन हाइगेरा मदुगी मैम तौनो होनरंगादी वन नान रेड लेन शिलोंगी पोट क्राइसिस थो लेजिंगाइ को सुमा मैम लैबनिना अखोगी टेस्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाइबसदी एनी लालहलु अमना तौनबददी मदु पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन ओइना लैगनी टेस्ट तौबु ngमोय कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगददी मदुगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कुकी की ओइगेरा नत्रगा नागा की मनुंगद सुमागी तोंगान फ्लैग नत्रगा कॉन्स्टिट्यूशन तान बाइबसे मसि खितंग ओइथोपो वागद्राइना अहाम रंग रोबनि स्वाइ थमजे होय खितंग ओइथोपो वागद्रा हाइबनि एनएसएन आइएम ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा मखादा मखोइगी पॉलिटिकल इशू सि लोइशनबा पामदे beyond that kenogi Indian constitution gi wang madani makoina sovereign country amoina moi masana dum haijai makoigi sovereignty makoigi identity makoigi unique history have a posi makoi adum hongdana dum seasonary bani then makoigi adum ngasai zakran supan bigi ba makoi flag to season bada karishu athingba leite naga gi flag ni haidana noi seasonary ni adu tadi ngasai gi constitution gi matang do ape lak matam da India government di Indian constitution na bound to role riba country amada Union of India sida sai constitution gi wang bada yaningadra adusu tongan ba separate constitution ama with separate flag ama adu gi wafum duni adu natraga na mo Indian constitution lairista atopa political framework ama madu insan ba fit tawba yagadra madu gi potu oithokadra haibi potuni adu gi framework agreement tawre kuyek pinagre Amsterdam ko gi jon communique kuyek pinagre pina याना बखरदी खुयक पिना गेमनी अदुदी करम मोंगदा यानरिनो हजि लाइसिना मुक तोंगान बा मोंगदा इवन सेनापति दा मुइबागी मागी वारोल दा यावगी सीबीएस अतेमना पाथोपदा गसागी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट खुयक पिनाग्रे एम्स्टरडाम की खुयक पिनाग्रे मदु बित्रे तोबगी इंडिया ना दम मसि थौंगसे साथरा लैरे हाइबगी पोतुनि कमाय थमिनि खुगी याना हमबदा हजि जानि थंबिखर मतुंग दको
yam lurisi hadaki laiba statement ani se amun yen kanda hoji pada ulisi kari utke kanda hoji ki kano se Sri Muibasi chief political negotiator hebo haise adum hairi that means negotiation se masi loidri masi phangdri hoji halai base talks ni continuing process ama lady habis message am ule mathang da message am utpana hoji lady continuing process ki progress se masi pende haiba ma yam toin ule hoi pende haiba ma ari ahum su hoji lai sina pende base kyam sathina pende ge ha kanda masi sungoi oroidra habi question hoji lai so somna hambili se kari gna kanda Indian constitution na hari se flag ani lebe yabrante Indian flag am khatani Indian flag court lay flag court ari passport rule am khatani ari country se ani thona adi mase sovereignty se shared sovereignty ki concept se Indian constitution da yaude pura centralized adi union of states have ni India se aduna masigi concept se India gi structure da yaude India gi structure da flag ani leiba am leiba aduna muibana haibada akoigi flag amasung constitution gi masigi issue sida yanadabani na haibase masi ja akoina sung yenkanda hojiki statement si yenkanda manungi dynamics amasu uiba na ki statement amsu madu hapita yengseba haibadi ukrul gi du hapen nei nakre ko madu nei narwese handak senapati gi tokan sida ngarang senapati tokan sida dimapur chakre masi tokan mi se yame yamkan sida senapati sida magi ngasaki magi speech se atemna patok pasida harise akoigi movement yam kuire hari mayam na haiba akoigi kano silong accord ki 1975 ki matung da split thola ga NSN ke NSN IM du natte adu mamang gi du ma haipet madu ka continuity ma leina ba madu ki legacy du ma leina ba mayam to ni ulle masi utpa consider akoigi utpa consider naga je makhan makhan yam lei community am lei haiba se masi ma je luon manada ba ama se masi ki unity ma su lei adu ge every naga tribe sing se makoina contribute tawi haiba ma yam to ina hai masi taw se khoni yen kanda akoine tawkar man habse jadonang yam toi thagale hoi jadonang brigade pok thami aduga yam toi hai matam da akoigi jadonang ichinaw mayam sidigi rigmagi follower mayam jilangrong gi mayam sina even fijo na chatpada akoigi gangmai yawi bangla matam da bangladesh sorry east pakistan hojina bangladesh chatpada mui contribution lei aduga hojiki matam sida akoigi im gi yam kan ha kan akoigi masigi stage da sepo maramat region haibidi mau maram adagi pumai adagi sagi adagi laiba plus south kogi jilangrong community me apse sem basigi se masigi contribution me apse ulameba aduna ngasai okoi waja na thambi ke bada naga makhan tribe am yam base masigi contribution me apse su recognize tawde yadi aduga mana am haibada masigi cause gi damakta leikhidaba me am do madu damakta akoina heta yathok pasu yadi haibagi ingedam su pirameba masi yathok pada akoi gi list of victims yam toina palle haidi apagi matung da tawkiba sikiba operation bluebird adigi mathang riban akhoi ukhul da tawkiba even army maming to hape aduna tawba adi mayam do every detail sina takpadi ngasi phawda akhoi gi masigi movement naga lekhida mayam do akhoi kaudi haiba message amasu pieba masi yan kan akhoi yan kan da akhoi manipur merger khangde manipur gi issue idea manipur yam kan na kan da madu gi so reflect torame reflect to akhoi ai sum happen read between the lines ri to kan da akhoi gi manipur da 1948 da constitutional election to bodo madu da akhoi yaning da utkibani haiba message amasu convey torame madu da no tax campaign ga akhoi tawgi matam da madu yam chawba campaign ate matam da manipur gi annual report pa matam da chief minister MK Piro Button na chalaga dum mi tharagai adum laina control tawgi adu ma madu mi sokpa khotpa madu gi mi phaba khotpa do madu gi list ka pi da khotpa ju tawi plus masigi moment man lakpa thingibagi statement ama suppose ngasai somna hambi khib da 2010 da lakhi do madu yakhi di haiba do madu yakhi da bada mau da lekhi da myam madu student myam do adu su habet palle adu mara sum pan ba myam so khori yeng continuity ma pina ba yam to establish tawreba masigi long history se le kan da man haikan se da shared sovereignty ki concept se masi compromise tawroi ye haiba akhoi no haidang sai en hautok haina shared sovereignty se India wakan da sungai leiteba so le taw kan se da man haikan da akhoi di masina tab da 1951 da plebiscite pok tawkhrabani hoi tawkhrabani haibagi concept amsu amungangi aduna masi se akhoi haubadagi oina manipur gi concept manipur gi idea manipur constitution da su akhoi yakhidre plus manipur da yam kan haide aduga assam gi batam dugi akhoi haidari di yam thina chei mana ko wahai faja da haide makhoi da crush down tawi na haikan se da
masigi long history se pira kan oting da kap ki bedo lekhi da hadak Nagaland lekhi da mayam do masigi sin utpati masigi movement se chathari in ha kan da masigi akhoi gi ngana nahan gi speech lo rap kan se man ha kan battle se yet to be won hai hojiki battle se loidri hai masigi yam specific oi ba man hai ba se akhoi gi yan han thaina akhoi na yam chahi khagi mamang da chahi kudra gi mamang da ma ha ma speech ama da ma gi interview da mana solution namle di problem dai ni ma haiba handa kisi da battle se loidri aduma ngam sungam ni heba mai wahi ma kochi ma tharu kosala me that means hoji struggle se loidi jana piro haita su akoi na di tawni haiba ma haiba aduga mana haika se da akoi gi poche ani sui haidi india na yam kana soi tore se akoi gi nation am ge leadership se mo si yam kana pursue taw se haiba haidi international level la kamana push taw ge inkar ka ge se aduna mo na have the prime minister level la wai sana bai se mo always push taw plus india la batam da aduna akoi amsterdam gi akoi gi communicate do madura su mo na joint communicate akoi gi 2002 gi do madura su mo na hari se masigi concept se india na I ba da mo india na di I de haiba mo na di I haiba aru mun pa ba da di constitution flag kai to ko yaw de I ba da di aduga framework agreement su yaw di adubu I am the kind of pursuit of high agreement. Anisida di yawi ship to in high. Sige Anisida based orga madugi political settlement adudum oigadabani oigadabani high letter and spirit of yai adu madu paruba di yawdi sineba ko masi kanda akono ye kada hojiki high problem yam se masi Manipur gi issue se Manipur gi issue sigi hapet adum reflect of se man high da yam kan yaw su akoi gi atm na magi akoi gi interview ti be channel na interview kanda di yam to in high kanda Manipur gi problem se di government of India na create bani government India no solve to jagada bani in high aduga masida koina khuting jan mai ta kasu leite government of India no cost to bani na moina adum resolve to ni have se yam kanna madu da high ka sida koina ji kan sida akoi gi keno se IM se masigi mai history si yang kan akoi ma se UNP member se ma 1993 do oi to khre yam kan oi khre ma se 1993 ma 1991 da same UNP se masi oi ka da mongon da high se magi close madinga le kan da non violent method high UNP se aru akhoi gi side ori se sindhi gi oi Tibet Taiwan kai oi kan se da man haiba kan se da akhoi se non violent mo sanam yaw kan ni na UNP member do oi bani na violence ma sina ba ya dio UNP member mo oi bani na aduna mana to kan da akhoi gi thaina atopa kai to ta su atopa organization gi maming da sum frontal organization mem thami se aduna ma directly di arms sinarga violence to se UNP on da yaw bani na ya de aduna masi international level da yamna wang na lei hibagi madugi kana ba amsu lei ha bise thamjage ba masi ge cherak sida hojiki problem ma yakal le risina gentle level se point out akoi se level se community chani hen dai ba aduga hoji boni yakane aspire to se UNP gi member oiram ba se masi akoi gi national kano independent oi ki ba se suppose Armenia East Timor Estonia Latvia Georgia Palau wese loimak independent phangki bane ba masi phangki bina masi ke concept sida mo yakane in mane ba adu masi in ba consider halai consider akoi sina geopolitics am lei ba geopolitics question ba geopolitics am lei ba khoi gina hai integrated geopolitics hai di atai le ba East Timor khangde mo sina tongan ba mai tongan entity mo ba akoi gina mo comment ta integrated se kam oi dagi ha kan da akoi se international kano community me am ya suppose Nagaland ki hai matam da NSN ki hai matam da Bangladesh betul yaw tersu Manipur India ga Myanmar ya yaw re adugi amuk mase kan da mu state me amuk cover tok sele Manipur yaw sele adigi Nagaland yaw re Meghalaya yaw re Arunachal yaw re aru Meghalaya Arunachal Manipur na di madu concept thugai ba concept di shwa ya da bina madu ki division me am du lei bani na madu ki problem du lei bani aduna masigi se akoinu ubadam mana pamiduga phangdori duga akoi badari but hurdles me adugi yenguradi magi pungning kai badugi maram athriyam jeli yen tham boy demand ga adagi lairiba situation siga demand du pigadaba or pigadabani haidana makoina taksaliba body duga means government of India gi lairiba stain aduga sigi political will gi amasu mathau tai adana sida matam metungina oasis pair agreement adu tawre mathang tawre framework lai agreement lai re adagi Amsterdam joint communique lai sigi matang tonga la kan hojik Manipur Assam Arunachal Pradesh sigi sisu koi gi naga tam pham si punsan ba naga inhabited sing si united to gi wafam masu yaw banina masida state sing asina yaning da badu mamang dagi phungdo lai grabani adu taragadi constitution gi wafam su adagi flag gi wafam su ngasagi naga integration gi naga inhabited area gi integration gi wafam sida government of India na madu yaning de hai taragadi
ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜꯗꯨꯃ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ negotiationꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯦꯌꯔꯤꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ sovereign ꯑꯣꯏꯕ sovereign country ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯝꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ autonomy ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯦꯌꯔꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯌꯔ sovereignty ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ sovereignty ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔ sovereignty ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ NSNIMꯗꯤ 1980ꯗꯒꯤ kena tawbani chumi dubu naga movement si continuation sum lakpani before independent degi lakpani bako before independent de lakpagi maramdi Indiana independent phangdi mamandegi naga singsi tungana leiba ekhoi leiba ama leijai ekhoi gi mi leijai ekhoi lam amakak leijai ekhoi di tunga leijagani hena khoi British na government da masi approach toraga ni daga lakaba issue mani masi aduga naga issue asi sum continuation lakpa hojiki last mathang mathang agency lakpa mathang lakpa sida hojiki IM sina masi sabsaba magi responsible amkhak hojiki tunga bu budi leijai tunga ba faction yam lei mo faction leibaduna ma interest oire moga adubo common interest de yengbom tambadi hojik phau chathariba sidi akhoi innocent IM ka GPRN asina muibana littoba asida yauriba mana as the prime minister ama oina nataga general secretary ama oina masigi hojik movement se chatharak pa asi hana digi chatharak pa continuation lakpada government india command yanaki akhoi adudi akhoi gi country amagi da koi wari sanasi habadigi damakta maduki mathang hojik lakpani lakpadu da hojik command tawri habu hojik GPRN su government of India machine thi moina hangang na khibudo lepte magi wakhalon change towi kolen brain piri se khoi da myam khangni duni aduna hojik lakriba issue sida hojiki muibagi duga NSN IM gi aduga nagagi ningjabadi hojik muibana taseng ningjari bisidi ekhoi hojiki share sovereignty haidi country amagi si power sharing kha tawraga sum yanaba makhada sum India bunda ko power sharing tawraga full autonomous kanagi independent ki type ni moidi do matam khara break ka constitution pi drasu sharing country amaga sharing tawraga government puminaba aduna taga autonomy gumba pigi haba matam sida khoi mibana ya state oidre sovereign ore anadum adu moidi sovereign tungan bani moi ning sidi khoi state natte state oi pamak ta di moi thi masigi NSN IM na demand naga gi demand NNC matam demand topogi masigi advantage loroga Nagaland state lei khreba ko adu hujik ni sidi another state pi wa bane teba moidi ekhoi country orega habu country ni khoi country amani hujisu country ni mase khoi khangda male government of India gi atopa insurgency singa khang difference leba mta haijege ba huji government na khege mukta auto colon sir haina ajike muiba sina prime minister haise moi government ama leijare ba already moi ge ta setup to hobi moi gi ministry of and moigi ministry huji government hebron na torisi government ama lebe ki chap country amagi chap do moi function to le ri ko aduga masi tori basi kaigino khine atopa insurgency sinsiga moiga aduna masi function si government indian khangi anak lakpada su yong hanak lakpada su mokhoida este nagagi prime minister mala habedida moigi masi protection si kana pini ada ekhoi na chum pijege mo prime minister apda ekhoi na oxege ekhoi na magi protection to gena mogi force myam GPRN NSN IM ga army punamak na moi India gi haraga SPG gi type ni moi story se gom muibawo section ne ngaksin leise adu free oi hale
yemo atoppa incidency gi yam leiri adubu government of India na treat to rise aduge innocent IM bu recognize present to he loaning heba maram di handa sumdan rakpom tamda ngarang han kanu gida snapti da ngarang okiba adum tamda moigi government gi forcing free the ure na myamna ko ngakiba sinliba pura baksi government gi ko gi masi India government gi forcing abo yaudreba aduna masi ngakiba myam si GPRN gi aduna hojik akhoi hairi matam amada akhoi magi area dugi akoi ba dobudi mayam piri security adubu manung adubu moina tori adubu akhoi na yemi yai karamba incidency karamba organization bu government of India national free movement to hunba free the open to hunba leiti ko except GPRN gi NSN IM khakin hello jai aduna mohoi gi ay last hajaning midi muibagi pandam di hojik man loi di haveni magi demand di India gi naga gi ninjaba independent freedom phangba freedom country mo oina leiba asi pami aduna masi phangdi aina magi thamoida khalam mana khalisidi aina punsi loiraga sakhasu masi issue sidi continuation lum lei hokigini aduna masi independent phangdi phaudi naga gi movement lekigini habisi magi thajabani madugi thajabadu ma public miyamda 129 da thammeba aduna magi thajaba makhada movement sum sathakigini habisi thamjage movement di dum leigini haibani adu political dialogue mayam tawre tangkang naina New Delhi da tuan adu khogi kuire silai ba hosi lagi agreement mayam pinare adu bu kari hoji fawba settlement ama constitution gi flag ki wafung khaktana tana settlement ama hoji faw puraktana center na dum matam lawrga leiribano haibagi question ama su dum like mai thamni na ga dinga sai ko jamai bona yam pajan thambi na ga movement do ko NSNI ko kena bokra le haise ekhoi ta sengna haga di NSNI di India gi geopolitics ta insa haido lang da thuro ne uji sengna haide ta sengna lalhobo oi taraga di India government ga wari chana bai kai mathau tai hoi peace agreement settlement loin muk tawgadawani chumi settlement haibse peaceful agreement haibse wari chana raga phamin naraga yaraga negotiate troga settlement la kadawni but ekhoi gi oibada ekhoi ta sengna huji kano gi atopa lalholu ko khena haibse lalholu singje almost ayambana government India ga wari charoi ko India gi against the demanding our sovereignty equai sigi lal hogan in whole like wari shana do kena budune amana wari shana bagi tasengna haragadi or suda leibogi ene kuki da haidu phong na movement or chat pa yaba khorpagi yaba pibagi makhoi gi movement da phong la pa yaba ne na ich mine clarification na thamjage ich side gi madugi aduga taseng naga movement the formation of naga club in 1918 dagi hauna mogi naga club ena formation to ho matung du da 1946 ta magi kano NNC magi semba matam du da magi adum matam du gi hauna khogi autonomy for declare independence magi adum pamagi moi sovereign tan bagi lakpado mona declare to independence 14 August 1947 da ekhoi one day ahead of Indian independence ta phangena haina ga laine ar 1929 da ekhoi naga club to mana petition ma file tawi semen commission da maduge demanding Naga territories remain untouched and not to be merged with India aina sigi pose masigi pose kaino haga desire to remain independent nation ama pambagi ne sovereign state amano ji hai poto dum swai dagi yamna ali dagi any sense sem dgai mamang wari ni ko aduna under the leadership of ngasai angami jafo phijo magi makhada NNC declared Naga independent state on August 14 1947 a day before India independence hajai dot mind or lie adubu madugi do rejection 9-point agreement do matam do rejection lakpadagi governor asangi potu yadabadagi phijo na reject torganda ngasai magi kaigino reject to jaika did not guarantee full sovereignty for Naga nation aiche adai da la abanina madugi poto admain to live adu matamda 1951 dagi hauna aikhoina ngasi Manipur to get on ngam gidaba plebiscite ama people voice ama logsi haibase matamda NNC na silaga 1951 dagi hauna tawgre adugi pot me movement do lakpanina ngasai lal horobagi magi background history me am thiru matamda Naga gi movement di yamna mara chena adai dagi alis matamda gi hawi haibini but adubu sigi potse ngasi Manipur gi nate it is not the matter about Manipur it's not a matter of Manipur madu Nagaland state ki ne toromi potse NSN ji kai gino haikanda Manipur masane hoji naga khoi muiba adubu
hojiki movement dugi potu di Nagaland gi potne adun swai gi posida sum chahing na badum leiba pot mayam leiba swai da ikoina ikoigi kaino da hijam irabo ningjang bi ai swai da ko magna maram morakanda ikoi swai da purbanchal pradesh siam nin tawi matang da man hujiki sigi phijo chi chalaga unaraga ngasagi macet lam lausalaga siam bai pot torong buse mana phijo unar wari saraga madu handokna gi bagi pot na makha irabo na vote ka bai matang ikoi ningjang bi are aduga mari pungdong bongi thokiba crisis da mayam thomjale MDU om da phamba mi pham amaji yauna ba lakpada even madugi misimina thokpadagi madugi even ikoi gi irabo chi hamba kaino dagi ulogi constitution dagi ma constituent assembly de karaga manipuri ambi assembly de yawbo phangida nu ba mane aduna movement se khetna wase thawai ka thokpa thadokpa saina tawdaba pose akhoi midai yona su yam phazan leitab janti lay adugi followers mayam ama ngasi khone semai ba early 19 kaino da 60 ga 4 semai ba UNLF adagi 1978 semai ba PLA adagi khoina 1980 de semai ba KCP ade 1977 de semai ba 1977 semai pre park adagi mata ba KYK 1990 mata mayam sema bo mayam leiraga fraction oraga su lereba pot mayam sing ngasi sovereign state ma tan bagi pot ne sigi post de khoina hujik yengo manipuri context liang kana hujik tor kadoi se NSN angi movement yam phajaba praja ge support phongba background yam phajan leiba makoi gi mapa pusing na thamamba naga ge sing thamamba pot sing du da ngasai gi pot se manipur gi nata naga gi pot ana lak matam da di ngasai gi yalamba pot me am se mapam chana yalaga systematic oina yam sang ma sahi me am dru gi yal lak bu experience me am tam biram bu ngasi su lei de khoi gi leiti haibna te ko sidai je leiba manung sida hujik di kaino government no hujik tawra muibha ngasi kainogi congress ki matam da 2010 da laktraga ngasi 2025 ta madugi sei traung agi matung haitare ne ko ngasi lahali sida karigino haikana yengba che praja gi voice common people gi voice natraga masi pulamna sogar plebiscite tawgi pot ki pot wapam mama tokrakan plebiscite natabi pota social media gi plot hujik si chumbula thagano me amde adubu voice yeng matam da Nagaland gi kanguna NSN IM group has ruined Nagaland economy and its people. We should stop him coming Nagaland. Remembers 1980s 90s many leaders killed in Kohima adagi stay in Ukhrul, don't come back to Nagaland. We are living happily under the constitution of India. You people are the one enjoying benefits of Naga people by taxation harassing our own Naga people. We don't want freedom kan hari report se sigi posine buji lorom do government in the report adu tagring asai testing Indian constitution haibase we are living happily under the constitution of India haiba pot ama people le voice solopani flag ama de constitution je makoi na phana pamba le raga su ngasi delay torga le se pithok pe yarin han pura pithoni aduna hujik revolutionary form of government hanagi pot ama magi political ama di ngasai social changes pamaga su lalhobi government ama moina hujiki loina mag hanagi all outdated ba semage si torge na khanjaraga apa pot oira su yaro do matang aruga constitution ki flag ki naga ki settlement yaro do matang je swai dani na each fine tham constitution ki pot karak pa oita raga di madu kitang hoi keno lakpa yai user keno da SATYAJEET lakchara kan last ngasai gi yanada ba adi piga da demand du tan ba ama leijare dum hoi center na su yani yaroi habi por ama yaraga ding hana piram su yare habi duni yaro do por ama leibige dum kuina pandara leiri ni adu taraga di yaro do por tu da ngasai kuina sigi negotiate to bangam da wi phibam sum lak taraga di sahi ngasi dagi sahi mari manga gi matung da di sigi Nagaland gi demand for Nagaland gi status si kamai orakoi last winner akhoi gi government of India si su mandatory bu se masi gi akhoi gi sum wari sana ba never ending talk se do wari sum sana ba aduga resolution ju su pi da sum ko una se sum ya ba aduga wari sana ba sing se miu ba si gi mana talk ba moment se mi tapthar pa famle is factor famle adigi khwalu ko da relevance mang pipes relevance mang pipes suppose ai je sum jungle fight torum ba dagi comfort ama la one adu tari nga sagi jungle la mucha fight to ka da numid lokhat pa da mu haita ba madugi strategy sane ye na mayam na yam to in harise masi sanaram gani haibam dai ba adu what's any why sanaru bi changu ba nga sagi Amsterdam khangdi ama chongkan da ceasefire truce am dil taw khram yana bam di por khram ne ba yana bam por ise masi da akhoi gi yana da di ida da le bi yaroi ta phani na chawle le ri sini ba natra ya the government of India na masti manage to the quarter moi activities monitor toraga plus negotiator ama thamaga sum wai sana thamane ba masi wai sana je patmana ba oi je phanu kuire adigi arena bi na kuin tawre amayam na kangu kharna New Delhi da haina badana akoi gi negotiator mayam sina New Delhi da magi after moi se ayam na retired kano ngak to oi bane ba moi gi thabak ama phangna ba sum extend to ba mali
wari sana na bomai quarter Delhi to quarter am audience Delhi da quarter phangna mali ho hainer ine ba khoi naga leader myam na aduna moina haiba kan se da noina si tau da di akhoi go back tau ni siam to ina threat tawe ba moi chatu chatte ko aduga masida khoi yeng doi se government of India na yeng kan da nataga na masi yang kan da factor atopa myam su leyo haidi ulfa Assam chawraba state ni ko adigi mizo accord sign tauki adigi matang adigi masjid north east insurgency like tapai si almost like Arunachal di khatang di like ko eba Meghalaya lei loi lei Manipur north east like tab like aduna amma se amma taukan da madugi matung da kai tarak kai haibe se kari amu madugi kari fola ka da ge haibe se aduna mayam hada Pandora's box and suppose gentle si chino tara lekanda loi tan ba kan da gentle dai na pithuro ate wa padu kai haraka di habi ko se bam lai bani na yam lui haibe se masi government jana khangaga masi gi se masi na have kind talks never ending talks ta sum ye tho thamaga midul talakba ar calling karakba ngaiba mali haibe du gi concept se masi gi strategy se government jana se ne yana ko naga leader me am na haiba masi se masu khangam ni I am su aduna mana frustration da harmi se haidi masi gi better se loide adu ko government jana pamde habigi message am piri se masi na yengdo se mathangi talks ta kamai lakke plus masih mo nyam kana clear kana mazu hai ai autonomy gumba gasai ko ojani thambi ban autonomy gumba se masih da koi peloi hai bisi I am na hai ba ai ko ni government amani sovereign concept am hai bani na masih da koi na hai na demand to badi anything demand to ba ya adu pi ga do bisi da pi dra kan da di kamai to ga da gi hai ba demand se adu na koi nu ji hai se government of India gi tactics se delay tactics mi se wahan ba chokta han ba plus mi se jungle life ti por aga comfort piraga Pothahan ba wahan ba do madu ngai ba mali na sinde hoi yaga man gi policy adum leigani north east ma koina yengi ba bijeng ba koina treat to ba adu tuan ba ethnic khoi gi group ma ama leibani na multi ethnic oibani na nga sai gi north east ka atai mainland India oi song western gi northern gi south gi smani yam ko matam da to khai na kitang khoi gi deal to ba do oiro atre any political oro economy do oro administration do oro sigi to am ma khai policy dum derong ne adu bu sigi laiba PHAOMEI ama or ngasigi INDO-NAGA gi khanariba sigi political issue sigi warushin parna bo khanbam tanda yana ba ama lakta taragadi warushin du la oiduni yana ba sikram ka laktu ne basi kuina dagi sum lakpane adu karam kan da phangdu no haibisu haibungamdri leiriba phibam sina adu bu enation am gi maike digi su makhoi gi ba stance dum lei makhoi gi ba sovereignty sigi posima dum makhoi gi wahida dum yauraga leirabani makhoi demand yaurini India lengana India government of India na masi kadai fau accept ta without ge haiba posini oi thokpa yaga tori para haiba gi port adagi ngasai constitution gi wa from leiba ma maning tamaga haiba matam da India government yagi gedra yarki gedra haiba posi hojiki dum question dum oiduni yengi ba tari makha ta ba kai la ke haiba du koi mathang sigi political talk mayam dum nei na asina de studio da sarugya biriba ZUCM KIRAN aduga za maben PHAOMEI ko na thasa phongdok chari asina de SKTV na sandok sa ba Manipur fans mata solution jare yeng lu sungam kana kurum jari